Tako im je! Došao si u moju kuću ovdje i da mi vidlaš tim pištoljem po kući. Eto ko im je. Publika je u petak večer u Priborskom domu kulture uživala u pozorišnom komadu Noć u kući gospodina Kolaka u produkciji Jugo Arta po tekstu Vladimira Đurđevića, a u režiji Irfana Mensura, pored koga su na daskama Što život znače nastupili i Bodan Ninković i Vladimir Kerkez. Bila je to neobična priča o običnim svakodnevnim stvarima. Priča o 3 antiheroja, 3 muškarčine starog kova, ali i dilema da li u jednom novom vremenu muškarci kao takvi mogu da imaju upotrebnu vrednost. Zato muškarcima posle predstave uglavnom nije bilo udobno, a ženama je sve bilo jasno. Noć u kući gospodina Kolaka u Priboju nakon mini turneje po Crnoj Gori i do sada već 30 izvođenja. Predstava je praizvedba. Niko ovu predstavu ni ovaj tekst nije igrao pre nas. Možda će neka pozorišta igrati ovaj tekst kasnije, ali sigurno do sada je niko nije igrao, niti će dok mi ne odradimo bar još 100-tinjak predstava. S obzirom da su u pitanju muškarci starog kova, sigurni smo da će istrajati u svojim namerama i da će se ova predstava i dalje igrati u gradovima poput Priboja koji evidentno vole pozorište. Meni je milo što Priboj pokazuje interesovanje za pozorište. Svaki grad koji želi pozorište u smislu da mu ljudi dolaze, pa i da i sami proizvode na bilo kom osnovu. Svi ti gradovi koji se igraju na taj način sa željom da se stvori nešto i nešto neobičnije nego što je svakodnevnica su za poštovanje. I zato poštujem sve gradove koji rade takve neke stvari za svoje stanovništvo i svoje građane. Bila je to još jedna divna pozorišna noć u Priboju. A akteri pozorišnog komada Noć u kući gospodina Kolaka i u Priboju zasluženo nagrađeni aplauzima.